ntuvugishe byinshi yana ahubwo nani just mundi bintu mvanje ntuvugishe byinshi ahubwo twavumburana dupfuye nani twavumburana ndi winyi mutera nimero ya Queen cameraman fatira gato ndakwereka yabonye icambere yabonye ko ndi romantique chati vraiment imutipe nasho kunchika uri romantique acha blague ma utakuwa romantique I'm the romantic boy best rapper in the world gukora sanzwe gukora ni madanda hawa narurama nabavuga ndabareke bakimare nibazi numusi natanguye go flowing girl shukitanya biti najazanya pan nigga Dr. Skumastari Dr. Mukaso ndiri mi hard free yanje kudonde kuma beto gutaso ukore bitan and I love myself and never give up tukumangora yeah Dufiki wewe. Dufiki. Wewe chamele na mbere wewe kwa escrow. Ni kwa escrow haya. Man wewe kwa escrow wewe. Bro, wewe escrow wewe. Wewe umugenzi mba nizeye. Man wewe bena zujangize wewe. Nakugize iki? Umva wundi agomba mbeshe. Man wewe nagusaba imeza kunika zinyima. STV every story matters. Yes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Kubadido kuna muona we. Iyo niyo sport yose. Iyo niyo sport yose. Ego bro. Uko kuntu mbonye uri kuriru. Wapi man? Wewe wirukuku. Tuwa serious kwanza. Majemva ya imbere nave hari hose ndiko ndaza niruka bro. Wiruka. Kujya mbonye ugomba kwigwaho. EL9 vipi sasa? Umeze neza? Fresh bro. Icyambere mba nenda gushimira cyane kuba igicumbiro cyo kumpitira akaza kundaba merci sana brother. Kweli bro. Ariko umeze bien. Meze bien kweli. Ni igiki cyatumye wiyumvira yuko uvuye muri sport wompitira? Nta nduru nta ngwano cyangwa uje kundirira bimwe wamurira abantu by'abakobwa guma bagoheba nabandi gumuhemukira. Wapi sije gukurira. I'm good. Abantu benshi bazi ibintu ukora amabezi. Ariko je kumura ndayibona harimwe ama reality kuko nta mabezi yo kuvumbura umuntu ari mwigeto ari kumwe ni baby cyangwa bezi aragowe hari uwo yemera none suggest the questions tuye turiko twivuganya na EL9 ibintu byose bikuvugwako we wamugaruka mu mafuti abagukubita abuhemukira umukobwa ngo iyo bera aragukunze umwana ari hevye araguhonze warutangiye no kuvyibuha men birangiye ariko arakwambura ni boka bro ni bisanzwe kwemera kuba mu Mario no kwemera kuba mu Mario just do Jeremy Ray left just do Mario man none mu buzima busanzwe ari umuntu wewe wokubita ukumva ko wo mukubita si je kugwana je nazongira oya basi nk'ubu mugwanya ega abantu benshi barakurenganya ngo nta nguvu ufise we ari intambara wabo je sinzi kwezi we nta none uraguhemukira n'umwe nta uraguhemukira n'umwe bose ni mubahemukira oya gusa amemukiye wamemukiye n'umwe oya yari witwa nice ngira urabona nice basokana warido ujya none uvuga ko yampemu sukumemukira gusa no kugihakana yaranyihakanye ndagitwushubiye kose ariko woro mu buzima busanzwe urakubura bien urakubita fresh nyine akazi iyo bihuriranye urakubita fresh ivyo banje ne secret man secret izo kuri oya ega ari abantu bibaza yuko abantu baguheba kubera ko wowe utabikora fresh ndabona bikora fresh ani private bro oya gasisha ko tumenye uwo mwabikoze kandi dushaka kumenya incuro wabikoze bishi basura birameze bien hari bien nyene uronse urakubita danse ngakubita nyene danse imba ngubita nyene namana bakide kubimenya ya ariko urumva we ni kimya kimwe ariko abantu bamenye kuri normal hari habo Jadi normal bro ni hajya hagati ya Bera na Kersi ninde mwabikoze murabo cyangwa mwabikoze na bose wapi je ntango twabikoze Bera ni mwari bwabikora sanga rero mpamvu yaguhevye wapi se mpamvu yampevye yaguhebeye bijya bubandi bwawe shaje niba mebe bijya bubandi bwanje sinzage cyo mvuga none ubu nta idea mufise muri umwanya muri mwanya arahari yitwana mu diaspora yego Messi paka ndamuvuge Messi paka ndamuvuge ariko murakunda yegwashuje yego mumaranye ndwi zinga bon ntandwe tumaranye no ntandwe tumaranye arahari rero ubu baby niyo mpamvu gusigaye kugira sport kuko akarekiperation karahari
akareke parasi nyene bon ntikobura nyene umva kukweza guhangara ku kwezi nta mafaranga mpaje n'amafaranga mu diaspora gusa uko nyene kwizina ni mu diaspora kandi ndazi arafise buraya mugaje simuranda ya musaba ni mukunda yogira bigende gute muzogira mariage ah muzogira mariage bishobotse nyene bishobotse nkipanga bien niwe yakudiraze niwe wamudiraze oya niwe ndonde kora yaguma abona ukuntu nguma nkora ibiki chati ebana umpetsi yaratesetse reka ndamutabara urumva apangu yaratesetse kwa juste nk'ikintu navuga yabonye icambere yabonye ko ndi romantique chati vraiment imutipe nashaka kuncika wewe uri romantique acha blague ma utakuwa romantique Jeli azwi I'm the romantic boy hajya guci yarawugiriye akantu muri anniversaire yawe ego kwesha Gucci yarangira kandi Gucci kandi thanks sana Gucci thanks kwera ubu ntiwari bwaronka akanyakeza ko kumushimira abantu bavyumva Gucci vraiment naranse akanya ndamushimira nunga kuri media bumve ko umushimiye fata akanyakeza umushimire Gucci vraiment Gucci thanks sana ko nawangiriye akanya kandi byaranjoheye sana ndetse na Hit TV yose mwubahwe ubwo nawe ndamushimire ni nagase gusa sinikindi kintu gusa no kuri statut yaranshizeko no kuri statut yaranshizeko ariko musanga mubonga bien murayaga fresh ame pro turayaga bien ariko EL9 je kweri je mazi imisi ndi mu biyasho ntubone nsigaye nkora ikiganiro n'ubwo hanguma ndabino gusa urumva je mazi imisi ndi mu biyasho byinshi ino musi haza bankunda ejo hakaza ngo nimbara aba Tanzania none jewe hasigaye haza kwanga bakakorondera cyumbwira abandi ngo ndabafitiye amahera none mani nimuze muramvugira basi mwe muranzi abwo avuga bwira abwo yabakurondera bakagutabira no sawa bantabire none we deja just kunabaye wewe abwo umve abwo nakoresha umwanya abwo nzomushigikira umva uremeye ibintu byose akora ndakoresha umwanda mushigikiye nene wandi mupfiki wewe dupfiki wewe dupfiki wewe chamere na mbere wewe ko escrow ni ko escrow wae man wewe uri escrow wewe bro uri escrow wewe wewe umugenzi mba nizeye man wewe bera zujangize wewe nakugize iki umva wundi agomba mbeshe man wewe nagusaba imeza kwinika zinyima wibanze za kwini kuva mu kwambera hose ndetse gusaba ukazinyima na ibyo sivyo twari turi no yiwe sawa ndibagira ni wibagira kangahe no cyangwa umwese wibagira kangahe ndibagira sana kuva ko gushuku kwine mani kwine no you and nuvugisha byinshi yana ahubwo EL9 just mundi bintu mvanje nuvugisha byinshi ahubwo twavumburana dupfuye nani twavumburana ndi winyi gutera nimero ya kwine cameraman fatira gato ndakwereka fatira gato ahubwo no gutabira andi wewe dupfuye iki no dupfuye nimero ya kwine dupfiki cyonyera hari kino ndagukorera nuvugisha byinshi yandi nuvugisha byinshi ko ndumvumiki acha kwanza acha bitu yayive reka numfire ko sinagupfira ko ni muvuye mu masporo warushe ukabuka kuingwako genda uko yari iwaje mu Gasenyi iki cyane jina byinshi yandi uraza baba bagutwitse hari ugomba nkwegere nanje je sindagukora ko andi velabwi ndaguha nimero ya kwine basi bihe reka ndaguha nimero ubunyene ngoma ndaguha duheze ikiganiro sishaka kungwa ko je shaka kungwa numbesha ubunyene tugirwa ukambesha nzoza nuganda kubomera ndabyinshi umviriza rero tugira uko rekura mu mahoro muteka ndaguha nimero ya kwine bihe fresh sivyo none je kandi ndaza kuyiguha tuvanye ntacyo bitwaye ndaza kuyiguha none nkubu umara amaje nkuko cawungukiye ndakumara amaje mubiki nimero ya kwine niyo twopfa unyita umwese ko yanakumye nimero ya kwine gasi nayikwime wayinyimi wagize je baje bakobwa banje umuntu asavye nimero ndaja nkababaza ati none ndayitange urumva rero sanga nari kandi yagiye kwinenda kugiza ukuri kino kuva mu kwa gatatu nta telefone mu kwa gatatu na telefone yari afise ya telefone yari afise ubu yarahinduye ni nimero wanashimye yarahinduye ni nimero ne nk'ubu tubona utandengani oya ndayifise ariko ahinduye vuba arayimusaba kandi abakunzi bacu bose bazi ko atari telefone yari ne nk'ubu nwakundenganije saba ikigongwe mba bakunzi wa STV saba ikigongwe kwa okay bakunzi wa STV ubabwiye je vraiment sirabwamenye hama bakunzi wa STV vraiment sorry kwere je kuri yana nuvugisha byinshi yana ahubwo EL9 just mundi bintu mvanje nuvugisha byinshi ahubwo twavumburana dupfuye nani twavumburana ndi winyi gutera nimero ya kwine
cameraman fatira gato ndakwereka uvugisha byinshi yani ahubwo nuye nani just mundi bintu mvana nuvugisha byinshi ahubwo nuye twavumburana dupfuye nani twavumburana nandi we nimutera nimero ya Queen ubu Queen sabwa ivugira muri micro za Steve Queen congrats sana Queen ndano Queen ari uvuze cyane twege urumva ntitwakoze cyane wapi mwe mwarakoze sana mechencane navuga Queen korana ariko Queen we wamumunsi aba nimero kamuvuga cyane canke ari hakana wapi Queen Jeffrey n'umuntu ngunda gukurikirana sana korana nabanya yarakunda gukora ibiganiro ahanini agahora n'ibibazo urumva ahanini bakamuvuna cyangwa bakamusuka kubivu mu maso bakagira gute vraiment ahubwo nabwiye ati pare sana kweri EL9 tubisubiriyemo kandi gatowe burya nk'iyo uri kuramfata ukujeyo nkibuka we kukubitwa n'abakobwa nk'ubu nubona ko ari wihenze umva mwe mubabuza aho umupeta aritonda bongo aritonda ni wo gufata uko twishakiye ariko ni bien ni kunchuro ya mbere umuntu aciye bugufi yakoze ko sakavuga ati mumbabare nanje ndamubabare kandi namwe mumfashe tumubabare ariko twizere yuko umubano wacu bro ni mwiza ntituzowice twica mu bintu by'ubuzi sana andi sana kweri kandi foke tuze turapitirana nanje vuba nzogupitira man naso kweri naso uzana kamera ushatse nze jenyene nta kibazo ariko wenubwo na kamera we nta kibazo je nubundi je nawe ndi gado twizere yuko rero agasiporo kaza kurangira bien fresh kwe Imana yarakoze umuti ufise mu diaspora aka recuperation ndazi karaha aka recuperation kwa ndi kabura kwe gushimire cyane brother thanks sana bro ariko genda duhaye kapera gato kapera kidogo I'm the best rapper in the world bisanzwe gukora guko nimagenda hawa narurama nabavuga ndabareke bakimare nibazi n'umusi natanguye go flowing girl shikitanya biti nanjye zanya pan nigga Dr. Skumstari Dr. Mukaso ndiri mi hard free yanje kudonde kuma beto gutaso ukora bitanga and I love myself and never give up tukumangora yeah iyo ndumwitwa gute Yanese this is my style ni gatatu my style this is my style numva ni style yawe style ya EL9 baby yes sir ari mu rukundo no mu diaspora no mwana umve the gangster rapper the romantic boy bavuga make ntaguhebe man aba diaspora urazi ko ari uri mu Mario kuri uyu mwanya wapi kwa Jess ndo Mario jewe niza bivugisha ngo Jess ndo Mario Jess ndo Mario jewe kweli kandi uri urumva urihagarara ko kame nk'umuhungu sana bro sana kweli abarundi turihagarara ko je ndabizima je ndihagarara ko jewe ni uko ranande je abano ranande je ndubunihagarara ko sana ni uko tupfa kumbwira ati donc dukora ikiganiro nyine ndabwe warumva kugira mpaguruke déplacement alors retour naga soda rumva nta bintu byo kugutora ko bashaka nzo kunora ngo canke banginishe canke ban profite urumva canke bagira gute uko bayisha umva byoroshe ngo bantu byoroshe nce ngende uko nyene no kwandazi bandiko ndica carrière wanje ariko nyene nani hari ibintu byari bizanye nduru ariko rene ivyo je nashaka kunyishuri wewe uranzi turabajama turayaga kandi muri circulation peut-être dufise abafana baba bari hanze bihugu benshi bibaza yuko ivyo baba babonye ko ari ivyo man uramaze kubona jewe ndi kumwe mu rukundo n'umukobwa n'umunsi n'umwe just sindabona kwera urambona n'ahantu mu bubare n'abakobwa gusa nakubonye umunsi jidera kuvumburira mu Kigobe kwa Clement mve ibintu cyuzana rero cheme bikiganiro bana wocu za ibintu bya Clement kevika jidera yubahwe yari umujamerega cyari umujama gwe hari ibindi murasuya kubona fresh ariko ko ata bintu birefu byari birimo safi ariko umva uri mu baryoye bamvumbuye oya Jeffrey badarabaje nawe jidera yakoze muvumburo abatego kwe umu brother rero ndamubajije ibi aganzana mu bindi byo kunshira aho ntashaka reka renda muhebe Steve ndazi ko mudukunda kandi nawe muramukunda mumushigikire kuri YouTube yiwe ni EL9 baby Instagram ni EL9 baby page FB ni EL9 baby mwibagire kumubabarira kubo yabafatiye umusore wanyu n'umuhungu wanyu ntimubizi no ja muri commentaire mwandika ati twakubabariye utabubabarira nawe ntatuyinya avuga si sinakubabariye hama tumusabe inzoga tumuce n'inkwano byose kugira ngo aje dukwera kugira ngo bigende bien so ndabashimire cyane ariko EL9 kamanze shimire wewe gusa kwanza hapa bro muhari wa Jamasi ni chance
ni chance kweli. Dushima Imana kuba yaraduhuje iratumenyeka iraduhuza ubu twiyagira fresh turabajama kandi ndagushimire cyane uri mu bantu kweli n'agasitati kanje bakabonye batakirengagiza ndagushimire cyane nuko kuba warankeje igihe ndonsa ka award so thanks bro Kweli kandi uri mu bantu badukurikirana cyane tugushimire cyane sana je ndubunu je sinawe gusa nta TV nimwe ntakurikirana urumva haba Magic Channel TV ndayikurikirana Isaac TV ndayikurikirana urumva Siren Vibes ndayikurikirana niko Hitop TV zandi zose zose ndazikurikirana niko gushigikira abarundi biwanyu no one ndabizi bro ndabizi so thanks so much brother kweli you're welcome bro. Yes. Thanks STV fans. Jewe ndo umusore wanyu. Nuyu kandi abaye umusore wanyu kuko yaje imbere yanyu kugira ngo mubone nkabashimira mwese mubandanya mudushigikira. Nundi munsi kandi reka dushima Imana nubwo tutabikoze mu ntanga ko turayishimiye cyane. Yo yatuvyuye amahoro iduhuza na EL9 mu cameraman wacu arakomera afashe kamera bien. Je micro urabona ko ifaditse fresh nivyo gushima tubabwira ati bau bau à la prochaine. STV Every Story Matters.